Action. Mao kini ang mga batasan nga ato ang bantayan sa usa ka tawo. Mapamilya man nimo o dili. Mao kini number 1. Tyo Miloy, Uy, unsan man pud na? kanang Tyo. Naalagay ko diri Tyo kay mahangyo unta ko nimo ba. Pasig na kay kwarta diha kining ikaw may kwarta-kwartahan diri sa among pamilya. Si pwede ta makahilam dag kwarta nimo kay palit ta ginakog tambal ako Tyo kay nasakit ko. Uy. Matay. Kwarta, pastila no. Perter jong sayuna ilitok niyo ang manghilam og kwarta. Balo ba ka? Yaguan ako ng kwarta. Ulan init. Sayunon ra nimog. Ingon nga, pahilam ako. Pahilamon mo. Purwida. Perter ba jud yung dugaya mo. Bayad. Wala ko'y kwarta. Pauli dito. Sige, salamat Tyo. Ug ang ikaduha. Uy, kining Miloy. Maayo kay naade ka diri. Kuan ba kining duha ra man kita magkaon. Kining atong yuta diri. Sa man ato ning bahinon. O Pabloy. Ayaw noon. Mo gani, inaani Miloy. Di ba dako-dako man ning yuta nato. Kining patag diri. Kining makita ni mga patag diri. Mo ni ako ug katong buki dito nga subida, matoy imuha. Naunsa man ka Pabloy. Dapat tunga ta sa bukid. Tunga punta diri sa patag. Basta Miloy, ako'y masunod diri kay ako'y magulang. Kung unsa ako ang gusto, moy sunda. Ug ang last, ikatulo, mao ni. Uy, matay. Pabloy, ikaw desig pangawid sa kumita. Kanang kan raman ni Miloy, kining ang sugnod sa kusina ba. Sao man nilaging pobreng uyamot man dani. Di man ta ka-afford og gasol. Nang nguha lang pug ko kahoy da sa inyo kay sayang man pug kayo god. Naibog ko ba kay uga. Wala ko'y labot. Kung wala kay sugnod. Sagdiin na diha. Kung malata na. Wala ko'y labot. Kung wala kay sugnod. Ayaw pagsulod-sulod kung dili imong yuta. Sige Miloy. Kining karon ra pud ni. Nakamusulod diha as inyong kuan. Salamat kayo. Sunod, Pabloy ha. Ay nagsulod sa kong yuta. Kag makitaan ta ka. Ipapriso ta ka.